Marahaba atsika iaby. Miverina eto za mahakasika ny resaka fiarahamonina atsika malagasy zay miasimba tanteraky. De io moa fanontaniana mipetraky eo hoe inona natao hoe voroka, inona no mahatonga ny voroka, inona mahatonga ny fianakaviana no misy tsy mikorotana ara-piarahamonina, ny mpiray-tam-po mikorotana ara-piarahamonina. Fa hitako eto manokana koa fa video ty zany natokana spesialy ho atsika kotera rehetra, ho atsika kote rehetra zany. Mety hisy voakasika ihany na ampovoatany fa tena natokana ho atsika kote tiky video tiky. Ny voroky de ataotsika misy karazany roa, fa amiko zany ray foana natao hoe voroky amiko, fa ataotsika roa izy satria samy manana ny fahalalany sy ny finoany, tsika tsirairay avy indrindra tsika malagasy, ka arakaraky le finoana zany no maharoa azy. Fa amiko zany ray foana natao hoe voroka. Ny atao hoe voroka amiko de io zava-pisotsonao na sakafo hoaninao anjarana poison, de mihinanao afaka fotoana fohy anao vita mombanao. Zay ny voroky amiko zay. Zay ny voroky ekeko. Fa lay voroky raikiriky, resaky fanafody gasy amin'ny omby asa sy ny tariny riky, igny ro tiako asia resaky eto. Satria igny no mahatonga ny fiarahamonitsika malagasy amin'ny kote indrindrandrindra ho simba. Igny mahatonga atsika fianakaviana mikorotana. Igny mahatonga ny ray-tam-po tsy mifankahazo miady. Satria inona no antony? Ho azavaiko. Mazana isika kote raha vao marary kelikely na mikohaka kelikely na voansery kelikely de aiza no andehanana? Tsy mandeha dokotera, amin'ny omby asa ro andehanana, amin'ny moasy ro andehana. Tsy afaka mandany zany tsika fa zany fahazaratsika kote zany. Vao marary kelikely, vao manakotsako kelikely, mikohakohaka, tsy hitatsika io hôpitaly sy dokotera io fa amin'ny moasy, amin'ny omby asa ro mandeha. Ny omby asa nefa tompoko ny moasy, satria anao te halala, satria anao efa simba saina, isaky marary de omby asa mazy de simba saina te hamantatra hoe iza ny olona namosavy anay, iza olona namoroky anakay. De ny omby asa tompoko raha ianao mipetraka ao Toliara, ny omby asa zay antaninao ny omby asa zay vonjenao, ny moasy zay vonjenao, tsy hiten'olo ana Dego mihitsy hoe olo ana Dego namosavy anao tiky. Fa ny tenen'omby asa mazana dia ny olona ray trano aminao ao no teneny fa mamoroky anao, ny o fianakavianao ro teneny fa mamosavy anao, ny zokonao ray-tam-po aminao na ny zandrinao ray-tam-po anao lazainy fa mamosavy anao. De iny tokoa anao kely saina, tsy misy loha, tsy mandiniky, fa tena mino hoe zoko ray-tam-po tokoa kay namosavy anakay io, tantiniko tokoa koa namosavy anakay io. De lasa le sainao tsy mandiniky mitady taminy tokoa zay famaly. Famaliana zany misy foana amin'ny fiainana andavanandro anatina fianakaviana. De iny le famaliana indray andro iny ro raisinao zay, zay marina zay ny famaly de zay marina. Azonareo le te mampalahelo zany no tsy fisian-doha, tsy fisian-tsaina, de iny tokoa anao manomboka eo de fa maneho fihetsika tsy mendrika, maneho tsy fitiavana amin'ilay havanao de manomboka koa le korotana. De iny anao tsy mahafehetena koa miteny tantaran'iny amin'olo hoe izy fo iza ne namoroka anaka ohatran'izao.
de mandeha ny feo de ren'ilay havanao a, lay kozinanao, lay taotaonao, lay tadininanao a, na iny ray tapo aminao a, avy ny tsy fankazahoana ao anatin'ny fianakaviana. Zafady. Na ilay namanao miara-minao, na namanao mpiaraka aminao, no lazain'ilay omby asa fa igny a no namoroka anao de ho avy koa ny tsy fankazahoana anatin'igny agny. No ny akely sainao zay fitiavanao omby asa, fitiavanao moasy. De le aretinao a, omeny moasy, omeny omby asa fanafody fa tanitany ao a, de le aretinao vao maika mitombo. Vao maika mitombo le aretinao, ampinany raha tsy manjarizary iaby, mamparary aby io, leranao iaby. Normal la mitombo amizay le aretinao, de iny anao mitena fa tena fanafody mahery mihitsy nataony anakay satria ny raha ampinany omby asa io anao nefa ro tsy misy, ro tsisy raha manjary mampitombo gn'aretinao ao. Zay le problème zay. De fa tiatoka telo be zao mahazo anao. Anao mety ho maty mitombo gn'aretinao satria omby asa ro tamaninao fa tsy hitanao dokotera amin'ny hôpitaly bevata roa. Dokotera nianatsy ny arety io, zapenao fa omby asa tsy nianatsy momba gn'arety ariky ro amenao lanja, fa tiantoko telo azonao. Mitombo gn'aretinao mety ho maty a. Anao miady amin'ny fianakavianao tsy tokony miady aminao, miady amin'ny namanao tsy tokony miady aminao, anao lany vola satria volanao tadavin'omby asa eo avao. Lafa tena hitady ny volanao, mihi avao roso mandeha mitady zay misy anao, mody andatradratrany raha, andevidevenany raha agnatin'ny tokotaninao ao, de i avao ro mody andeha hitady an'igny ao, de io tokoa, de i avao nametraky an'igninao, gn'akely sainanao, gn'akely lohanao zay. Ny tiako teneny zany de zao, la mbo hiantehantehatry amin'io resaky moasy, resaky omby asa io, indrindra tsika côté, de hanana problème foana anivon'ny fianakaviana. De mitenao zay. Lafa marary, vondreo dokotera, manaova analyse de sang. Ny dokotera no mahay gn'arety iaby hoe bon tika aretinao, tika aretinao. Tiky ny traitement atao fa tsy omby asa. Zay anisany mampikorotana mahavy andresabentsika eo amizay, miaratsy zao satria ray tapo avao ro famoriky, mpilongo avao ro famoriky hoe zany fototsiny io zany. Zay le fototsiny. Fitiavanao omby asa, fitiavanao moasy. Tadidiko tsara, nisy fotoana, zaho ty mpiaina ambanivohitsy. Andeha ambanivohitsy. Ny famaly namanay, ny famaly amin'le zalahy raiky zay, famaly niady zany. Après moa vita famaliana igny, lasa zay nandeha. Après zahay, nandeha nina manga manta amin'ny sakay amy sira. Après manga manta nandeha anaty ala, nila tantely, nahita tantely de nina tantely. Après ny tantely nahita ovy ala de nina ovy ala. Arivan'iny, tsy zakany kibony namanay le raha. Narary kibony valibaliky amizay tany, valibaliky. Etanky izao amy vily moa zao lafa mandeha ambanivohitsy, zaho mivatry fanafody foana. Ino raha nisy? De fa lazainy le zalahy ty zany fa le olony famaly anazy igny ro namoriky anazy, nampanaraky fanafody anazy da hitanareo zany satria le toe-tsaina fa simba amin'ilay resaky voroky, resaky moasy, resaky omby asa. Tonga teo moa zao mbo hitako marady fa haiko le raha faible be laliky aby masina fa handeha fa mana programme handeha hamonjy moasy. Nameko fanafody metronidazole, averika mandeha zao fa tiky fanafody satria le olo ambanivohitsy any ro mipetraky. Asio an'ty eka lafa tsy mety n'tika saky andrasandrasa tika zay fa bon mandehana amizay tianareo andehana fa andaso eka aloha ty eky. Nameko fanafody kibo.
Afaky, sitrana. Teniteneniko amizay bakeo, mba hainao aby moa raha nohanitsika tsika no maty igny na rarikibo ka ino zany ao mahavoroky an'igny. Fa ny raha nohanitsika zaho koa sa koa nararikibo ane. Zaho koa narary nataoko, fa nakay tonga de nanaky fanafody vao nanomboky narary de niafaky. Ohatran'izay sy ohatran'izay le izy ka anjaratsika mieritseritsy an'le raha. Andinio tsara zavatra resako zany, fa baka amitsika foana no mahavy an'ny fiarahamony mikorotana. Mahavy atsika tsy mifakahazo amy longotsika, mahazo atsika mifanasara voriky. Satria tsika côté disy miconcentré amin'io resaky moasombiasa io. De zay tenen'igny de igny ro marina. Samia mieritseritsy, samia mandray zay tokony ho tandrify anazy an'izay. Fa raha samy tsy mifantoka amin'io resaky moasomoasiky ombiasa io tsy de nisy korotana loatsy tananazy ny fiarahamonina any amy namana zay na any amin'ny fianakaviana. Bon zay ndray aloha androany mbo hitohy ity fa mbola zavatra lafiny hafa koa resako manaraky.